जों साइमानो थानाय 13 तारिखनि जे घटना जे खर'नि स्टुडेन्ट जे बुजाकमानि ट्राफिक पुलिस बाय क्लाङि बुजाकमानि बनि अफिसाव क्लाङि बुमानि कायसे अफिशियल स्टाफ रक बुमानि जों साइमानो जों जनो साइमांका जों टोटली नुखारो the failure administration ni failure am teke atrocities claimani students ni uporo ama belaki saya singaman condemn khayo taiba sungluka am teke indigenous community ro sini sung sabno mark hasin jamatia kiran kumar jamatia song bobothajaka amon bagai sing saimangka sungluka it is totally the failure of the government administration is failure haini bagai sing je students bujakmani innocent student bongna bukha borno spare klali even private parts which is totally a violation of human rights amdike sing buman lukto awon bagai sing khna 12 hours ni bagai Tripura Students Federation TSF ni bekhakti 12 hours ni bond sing dabuka 5 am ni simi 5 pm jora khana bond tongnai aro sing koine joto lukurong no cooperate khlainani joto takuk bukhuk irrespective of political colors ba jekuno caste creed amor nayawi sing khana bono joto no cooperate khlainbai sing kobogo tie up bonto tabuk sini milk band electricity je kalbari tongnai rok wedding ambulance rok amor no sing chalok return nai borok exam khlaijanai abon ni tai exam duty tongnai rok borok ke thangmanai je porikha tongnai rok bongni bagi ke sing open clear nai hani bagai sing joto lukuron koinai amo first time ya sing saimano je incident mani every sing lui tongu every time no je incident ning tongmani amon bagi sing amon tiron tolerate khlaya government manai nai tai sing saimano je angel riang ni sakawo jeta case khlaijamani amon withdraw khaina ning thung asuno hambai je emergency service like milk van electricity kalibari tai ambulance tai exam rok tongkhangkai aboro o bonni phatara tongnai okay hastere lokoro o bondo borok mane dena hano obo chini borok ni sakawo Tripura sarok ni sakawo o atrocities khlaijak mani obo sudo atrocities simia chini borok khoroksa bujakmani abo jeng jotono bujakmani klayo abon bagai mani na hanai na haya abo jeng nainani kogya tamkai chini protection no jeng khlainani bagai jeng o bon ringkha tabuk chini borok ni thani o bon no busuk mani na hanai na haya and question tomai je no je bon ringkha state government ta message nai plus je Tripura minister run MLA run je lokana dong rok khongsa bon o je incident ti tabuk sok jora khorang ti sai babule tamne bogena na na a question hangkai abo borok no sangkai chanai tamno ke jeng jot to chini borok ni leader rok no chung koimung rohoro norok ni bisingtui je o incident ungmani kok tongmani ya tamni himale chini borok ni saka khorok sapanang thung khorok ni phanang thung angel riang ebakai obiji debor mani saka phanang thung abo chini jot to saka wono abo bujak mani klaika abo total failure of the government whatever post you hold just a post upon a tongdi abo failure klaika abo ST atrocities act ni under klayo tai abo totally human rights violation abo ni bagai om hai jodi nangui thangka hangkai TSF sudu o 12 hour bond by simi tongla jeng taibo kotor movement khlainani bai dong nai jeng ngkha TSF eba Tripura sarok hangkai kesang khai tongnani hamjago abon bagai kesang kha tongnani thangka hangkai nini o police personnel je traffic police ni kishor bonik bo kwbangma slang words use khaikya je abono racism communalism to bunai jat word abo
norok apruk khna ka hangka saiman kamu borok ni private parts jagao bo buwi norok high tribal borok norok no bufano norok kunu khaimia norok thuinani nango am hai words rok use khaikya abun bagai am hai police personnel eba traffic personnel rok no जों totally condemn khayo abo sudu traffic ni simya this is a failure of the government